Iji menurut Dajjal merunya doa. Menurut Dajjal merunya doa. Dajjal bak pesta na doa. Dajjal bak nujuh na doa. Urang pajo nujuh hok mantap baca doa. Gejak ke pedang Honda ke pepruk gejak aju bak antriang ke pajo jubu. Ada pajo bu cak rekah berai awayu. Ana baca doa. Naton baca doa jawab nujuh. Hana kan? Hana cak pajo bugok kan. Menyonan baca apa doa biasa baca bak nujuh. Urang jak nujuh biasa doa baca Allahumma lakasum. Mabuk je. Bakupu doa apa sahabat nujuh kok. Nyo kan dengar pajobu antrian nyo baca Perancis. Nyan tengah antriannya baca kulhu. Tengah antriannya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dandang truk bak meja. Lego. Makanya rumah nujo-nujo netipek nan beo. Nan urang meninggal ni lihat-lihat aju. Nyat urang kadang na yang baca kulhu guna niat na moho. Sampai kedai yang bangun sonan yang meninggal, sonan. Gukalang-kalang alah kaniak ju home binti home. Kiman home binti home. Maka je natipek nan bacut Aminah binti Tunku Maun nama nan berada natipek-tipek adik orang na yang baca kulhu genit. Kenalah dong orang mufo menteu bak geduk atau kursi dengan pejobu baca kulhu dua ke. Ali baca surat Ikhlas dua ke genit ya Allah nan petrus pahala ke almarhum Aminah binti Tunku Maun. Kana hak pajo nujuh rob. Makanya ajak nujuh na doa. Iji menyono baca sampai mufum hana gabu. Ya ilikut tanya urung mufum ya ke urung mufum ada baca kulhu nai permun. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nyokannya tengah antrian paling likut nata baca. Sira aku. Kira dia ya. Muwa ana enggak tak bro jalan. Pacah we. Yang kecil ana pak salah kecil lo. Al yang kagak salah panena selamanya sana betul sagai. Hana betul sagai. Mandu mana betul. Oh pakan hang gedang mentang gepreh bu mentang trok bak abu pakon. Dumnan mata ura ke kali leh mentang ke gegok. Padahal mata ura ko so ka. Padahal kan ingat ya Allah kata jaju bodohnya nyon kiamat ya Allah nya kon nya tengah ke. Ku tagli ku tu ro. Ho ura-ura kena tenak.